Thetheka Jesu ongilaleleyo ongizwayo wherever you are, understand imoto ingafa ngiyakuthola into esisidalela inkinga. Uyathola imoto ungasazi ukuthi ibizo la kahle kahle siyathi ngoba ile engine yeBenz, ile body yeToyota, ile amathaya PT50 wonke kukiyo ukuthi uyithi imoto akusavumi, so kumele phambi ukuthi i-combination ukuthi ngathi imoto akusavumi. Impilo yomunye umuntu onlaleleyo right now, impilo yakho udalwe nguThixo, inkosi yamakhosi. Uthe kudalile umdalo wezulu nomhlaba, wakunika indodana umntanakhe, wabuyazo kufela ukuthi akuthenge ngegazi ngoba unenhloso la emhlabeni. Kukhona indawo ukethelekiyo, angathi kambe ehlala eBenside ubuzohlalela uveve, uzahlalela uveve udubeka, but ungasuqondela abantu ehlala khona impilo isengahambi ibe ngcono. Sonke kukhona asikhethele khona. Sonke uThixo kukhona asikhethele khona. Then I talk about this. Akuvunyezwa lokho nxa kukhusetse. Bafundisi. But uThixo kukhona asikhethele khona. uThixo udale, can you just imagine? uThixo udale umuntu wesilisa wadala owesifazana, but inkinga yethu ngokucabanga ukuthi umuntu wesilisa uqualified ukuba nguhusband, umuntu wesifazana uqualified ukuba nguwife. You are a liar. Umuntu wesilisa emilapha ya akaqualify ukuba husband because ngowesilisa, uqualify ukuba nguhusband because uprovider. Umuntu wesifazana akaqualify ukuba i-marriage material just because ngowesifazana. No, uqualify ukuba ngowesifazana, aqualify ukuba ngunkosikazi. Uma kuye sokulo kuthiwa iBhayibheli, the meat, the help that is meat for the husband. Nxa esekwanisa ukuba lusizo kumkakhe, usevunyezwa ukuba married. So before ukhala ukuthi marriage yamiyala, mina vele sengahlala ngekho ku-marriage, alucheke ukuthi wena wafakwa yini kuwe and yakusebenzela wena. Kumele kube nguwongenayo, usebenze phakathi kwakho ukuzwa kube yi-marriage material. Sihlezi phezu kwezitulo zeplastic. Njengoba these days khona it's even worse. Ama-plastic they are recycled. Akumangalisi uhlezi phezu kwama-chewing gum achiswayo afakwa i-heat right awoma aba iziqoqodo abe shape isitulo, but izolo lokuyichinga yahlafuna hambe yalahla ku recycling yaphindwa saba isitulo. Akumangalisa uhlezi